Houḽani mask wenda bvulasi, mask wo sesea no u vhona zwori ndi mask wo no ambariwa nga Star Tshavenḓa nga dzi 7 dza November 2020 hangei News Cafe Thabani Mall. Venḓa ḽoṱhe ḽo zwi vhona, South Africa ḽoṱhe ḽo zwi vhona zwo iteaho kha Eneminate tour ya Casper Nyovest. Casper Nyovest a tshi ḓa Venḓa o vha sa zwiḓivhi zwori hu na Star Tshavenḓa, mara o ṱuwa a tshi khou zwi ḓivha zwori Venḓa hu na Star Tshavenḓa nga murahu ha musi ndo tswa show yawe. After I stole Casper Nyovest Eneminate Now tour, I stole the show at his own tour. Kha show yawe ndo tswa show yawe, vhathu ndi tshi vha vhudza hezwiḽa zwithu uri ndi khou ḓo zwi ita vho vha vha sa khou tenda, vha khou vhona ungari ndi khou joker, ndi khou tamba navho. Mara ndo sumbedza Venḓa ḽoṱhe na South Africa ḽoṱhe uri I am the best at what I do. I am the best entertainer South Africa has ever seen. And makhadzi ndo pfha tshi pfhi ni khou ḓa makhadzi ndo pfha tshi pfhi ni khou ḓa News Cafe nga dzi 21 dza November, ni khou ḓa News Cafe. Zwino makhadzi muimbi you are in for a surprise my girl. Ḓivhani uri Star Tshavenḓa is going to steal your show makhadzi muimbi. Arali ni tshi khou vhona ungari ndi khou joker, niye ni vhudzise Casper Nyovest, niye ni mu vhudzise uri Star Tshavenḓa tsho mu ita mini kha show yawe hangei Thabani Mall News Cafe. Makhadzi muimbi, I promise you uri after dzi 21 dza November fene dzanu dzoṱhe makhadzi dzi khou ḓo vha fene dza Star Tshavenḓa. Fene dzanu makhadzi muimbi dzi khou ḓo vha fene dza Star Tshavenḓa aka Sandman Kim Rapper. Makhadzi muimbi, ni khou ḓo tambela ndishini a ni nga ṱuwi News Cafe Thabani Mall ni songo tambela ndishini. Makhadzi muimbi a thina ndavha uri album yanu i #1 South Africa, a thina ndavha uri album yanu i khou rengisesa a thina ndavha uri album yanu i khou duma thaveni iṅwe na iṅwe, i khou lidziwa hoṱhe. Ḓivhani uri the legend ya Venḓa, the legend himself Star Tshavenḓa, Mr. Nditambela Khandishi, Mr. Steal the Show, is going to steal your show at News Cafe Thabani Mall nga dzi 21 dza November 2020. Makhadzi muimbi, I'm going to steal your show. Ni khou ḓo kokovha kha ndishi makhadzi muimbi. Makhadzi muimbi, ndi tshi ḓa News Cafe ndi khou ḓa na ndishi yanu makhadzi muimbi na bucket ḽaṋu khezwi. Heyi ndishi makhadzi muimbi ndi yanu, heyi ndishi na bucket ḽaṋu makhadzi muimbi kheli. Heyi ndishi makhadzi muimbi na bucket ndi ndishi ya Star Tshavenḓa makhadzi muimbi, na mask hoyunoni une wa khou penyelela uri na dzi glitz. Makhadzi muimbi, I promise you uri after dzi 21 dza November 2020 fene dza makhadzi muimbi dzi khou ḓo vha fene dza Star Tshavenḓa. Makhadzi muimbi, this is not a threat. This is a promise. I am going to steal your show because I am the best entertainer. I am the biggest entertainer in the country. And I am going to make sure that I steal your show.